Kaseng hito sning circle menta kesengi ka khatwe terigrempang hadien bakala yo jingtip na arngut kisamla ki basyong hakwe ka kali sumo ka badan ya registration number AS not Rio BC South Khandai R not ka bami na jilla Assam bakate ka kali ka kit ya arngut ki khar muslim kumta marmar kaseng kala ap ban pensange ya kate ka kali ha sning bypass hadien bakalabat ya kita ki brio kaseng kala tokit batlap bakimdan ya ki kot kisla jingpen shisha kumta kaseng kala pentip put shaki pulit jongka infiltration ka badan ha bernihat bat nakaliang jongki kilawan bat ligbu biang ya ki shaka jaka bekiwan kumta ka kami tarik banai ba aja punyo te kartu majing yo ka jitip ka jui baladon armut ki pasenjar ki bawan na po Nagalan way wali na po Bangalore kita di Raj mi kasi ibasyong meta kasmo na po Guwahati na po Banbajar nakaliang ajo ki apor bakikeo kali nang tangtay na po Banbajar kita ibhari na ki aro kibreu ni muslim idei atar kibreu ba kam sembang tigi ong gile na begini kita dita ki illegal migrant ki ban kios na si po Raj mi tigi persang ban wala wal tikno ban yo e phone number yang di Kung sa balang di papera dengan naga beri mentera macam ni. Te marmar hata ila kiadon ba phone yang naslong Oslo City itu Oslo City. Telepon yang ba kisadon ba phone bi mata ibawan ni stong kata semua way. Te kion ba kidan dari beri ba ki alu kar muslim ba so marang semua. Te ba so marang kat ki. Te marmar hata ngalape ka call ba po wi phone number ba ni number la receive ki. Ba ikan bagi ba hawa de mani ba so marang semua. Ba kalau saya kata kita batai ini kita kami ba kita ini dulu basdang kita mengilai syong untuk Pantai Mazar kita ikan ketin asmis ikan bagi utang beri basong taruh atau kasih ini ngairo ini beri basong pang pro aja kunci berkat suatu ketin kita perlu kisah suatu bahwa kita beri kisah di bapal tanya apa nigrim balik terus ini kita kami tim marmar tahu lah phone ini berapa benak posting begini kalian asal hai bor ibadat ijumi bor bakamnya ngira sui pentip sini sai bernilai yo banbat ene kali hapom muslim te indang ilai kali nilai pertoba baki wana ai kita sai tinggal sai baki de gibreu kiba mud bansuan mundrum ba sini ka jela sini te aga jikri juni ko ba haban sumar apa ni kirim tindak la kali ni la panik medical report la panik ID juki kim semladan kim semlabiang hiro kadang nak kawin kadang kat dalam sekian itu kadang kat itar kam macam ni apa dia kadang kalau kata ni subah begini beri ba inglah bantim ini saya beri bawan apa Bangladesh ni nak ini bercakap berper marmar hata nak phone ni badi pe yang information osi information iri yang ba apin pak lagi staff nanti kenapa ada kita hashtag nanti kila pak lagi staff nanti nak information berkila poin muslim Lepas nak poin muslim kita yang keren bangga ngom yaki staff lagi pengusaha kamba kane kamera macam ni kane kamera macam pi kabari benpet raya ba dan begini ki kes ki ba haban pet demi kursa kenun sembarang kamar doi bi isong di ogin te nakala jukir ki accept ni ka bakla ki long ba hawa imla ban len kadang ni kalai dan yang tai bangin bersang bagi nilai bentek kami benar bagi yang mau giba medasni kebun di kali bagi orang tai kadang imla ban tip desi bono teka suwa giba ya pila persen dari bekam tersuwa ban pet parman ya giba ya pila bentar na kasota kajingero na situ di arut ki trajala ki kasih besok atau kali nangek bagi di baskem jemut ki bapro aja bingiro ba kim dan kajing ser mas ni bagi dan kita bagi beri bekiu long bean kita phone ini kita tips ni di sembalang te nagadu shakiwero ki parok ki namba ada pisem kumkine esong kali lang lane piawan lang nakaju kajaka naisir idon rongkan kita nak jalan pila poe caka jalan de pentip yang ini kuna sembalang ibu kita yang ini dari kiwero pentip shaki kelang ba kita beri kiwai kimio ban rusuk sini ka jalan kajuni tak ada orang ini ikut di bakendiat ngakwa ban ai kajing hublai ya baru kita dapat balai dan lang tarsi naluki ekstrim nomor itu na muslim baru ya ki polis na po information bersinkia dari nomor na session ba kung information
kamde belong kebasunjor abayaki la banta bakin di pe yang kata bahag men namareki kidi sakri pe ba ndai na yang kamu juki la pe demi penon se barang kata kami hapsu ngamde banga persoalan ya ka relation dari ni haban keren nomor ka kajing ja kajing la di kadena tengah room te wala kata ro ni ne pe lang ni senran lang ni semat bo maki istrat dari kamlang kami awak ni ro istrat na kamram ni ba ni ko ay kadena jopi te kublai shibon kublai shijarlo Muslim kublai ni udra Muslim ka hito सर मेरा भाई बात कर रहा है सामान तो हम अंदर कर देंगे अंदर कर देंगे मेरा भाई के साथ बात कीजिए आओ आओ मारी जाना तुम्हारे लोग मारी जाना सही था गाड़ी तो सब कैसा नाम जा रहा है? अब